Ole samhul phatlani somni pakwa nilai ni ani a tunruma hian Russia Ukraine lamte Israel thu thar le Myanmar lamte kan puang don ani Ukraine chuan Russia atanga beina atok meka heti la hian thlipui na takin tuna hian anuai le mek thlipuit le wanga thizat chumi soman tlingto Ukraine thlipui wanga thizat chumi soman tlingto a chimlama mi sangtel chan chuan ni bok Ukraine ram chu Black Sea atanga vur thli le ro surna satakin anuai meka infrastructure ati chena sa kongpui ati chia in man theilovin tam takan oma power supply ato boka hei wang hian mi soman thi to ni in interior minister chuan asoi Ukraine record siam tu thlipui hian pathian ni atang khan ram chung hun rang anuaya a thonat na biala chen na in sang tam tak chu power nei lovin anom to a kumhni don zet Russia ina bei awanga chiat na an lo tok to bok nen an har sat na athua ni tasavani he thil thleng wang hian Odessa Kharkiv Mykolaiv le Kiev biala mi soman thi to ni in minister Ihor Klimenko chuan apuang mi somni pathumin hliam an naya naupang pahni antel rambial som pakhata mi hring chen na zali som pakhatin pawaran nei to lova lir thai sang khat zanga seng hoi ngai khopin an oma emergency responder te chuan chan chuan na an thoka kongpuya tanga tlan chia le vurtlak wanga tangkhang te chu chan chua me kan ni Ukraine chimlam chu atur na sa bertu an nia abik takin Black Sea bial Odessa an tur na sa Odessa bial khovo wanga mi pangathi na hmuna governor ole ki parchuan vurtla awanga tangkhang mi sangni zanga vel chu emergency service ten an chan chuak to tia soi lir thei zariat somli pakwa chu nu chua an ni to a bus somni pali le ambulance som pasari te po an tel ni in ki parchuan telegram aron ziaka an biala chen na in zathum chuang chu power supply nei lovin anom mek bok thlasomni pakhat chung zet Russia ne na anin dona sipai sang tam tak matonga an oma hei hi kumin thlasik chunga Moscow in power grid air strike manga abei hlo thon na om wangani thlipuit le hian he bial hnaya Russia ina a op Crimea le Russia chimlama chuan mi pathum an thi ve bok Russian Ministry of Energy chuan Russia chimlam bial Dagestan Krasnodar le Rostov baka Ukraine ram an lua Donetsk Luhansk Kherson Zaporizhia le Crimea te power ti to pani awangin mi maktadoi khat point pakwa vel angong mek ni in apuang Ukraine chuan an sipai spy chief nupui Mariana Budanova tura hrai ni in an soi Ukraine sipai chief nupui poison manga beania enkol meka ni thu Ukraine official te chuan an soya Ukraine military intelligence agent GUR thu puang tu chuan Kirilo Budanov anupui Mariana Budanov chu damdo ina enkol meka ni ati ni information chu ka confirm thaya vandoi thlak takin adiklat mai ti in GUR thu puang tu Andriy Visov chuan thole ni khan Reuters a hrila engtika nge poisoning hi athlen ti tu te nge mo phurtu ti te ero asoi chiang thailo Budanov hi Ukraine rama hian milar takania Russia la ka thuruk la khom be pui thlak na a ruwa manna siam tu ani awangin target big ni in an soi Yusuf chuan kumin chung hian Budanov fi Russian Federal Security Service emo FSB in tha antum na voice matrangin adam chuak to ni in asoi spy chief nupui hrai hlum tumna mo phurtu niarin hlel malman fak an la om theilo ni in BBC Ukraine service chuan apuanga poisoning ni arin hlel hi Ukraine media ten an report masa a heti la hian Russian thu nei tu lamatrangin engma soyala omlo Russia media figure te chuan he poisoning hi Ukraine ram chunga an mani in beina awang ni in an soya Russia hi an mani dodal tu te da thatna na tur mang mai thin an lo ni to awangin rin hlel na alian hle a Alexei Navalny te Russia mi ramdanga pani Russia social tu te chu tur manga be an lo ni to bokani
chuti lain Moscow chuan Russia ram chunga indona thlop tu Russian blogger tele indona thlop tu journalist thana inrola Ukraine pu ve boka hei hi Ukraine chuan an hnial thung Israel le Hamas chuan inka hai ti to pan tum meka inka hai ti to pan tum mek lain mitam zok chua thei be sein inka hayan pot sei le mek ti kan hre ome ni zan lam khan mi engmozat chua zalen an ni le ta a Hamas le Israel chuan Gaza Strip buaina ni ruk chung zet inka hayan nei nuwa nimin khan miman le tang thanem tak anin chua ton sak le ta a mediator Qatarin hun reizo katan inrem na siam thei do nem ti chuan ngei vena hlo hle voin lam hian Israel mi an man an ron chua le dona Israel media te chuan Prime Minister Office chuan voina Hamas in an chua tur list chu Israel in adong to ni in an soya Prime Minister Office chuan he thu kan buat sei lai ni chhun thleng hian engma ala soilo Israel chuan Hamas in ni khata Israel mi Hamas ten an man som tal an chua tir chun zom zel ani chuan inka hai hi po sei ani an be sei thu an lo sei to an ron chua to zinga atam zok chu mei che le nau pangte an ni awangin puitling mi pa te po an ron chua tan to ngei an be sei Palestinian firfiak pol Hamas le atran rol pui pol Islamic Jihad chuan thole ni khan mi som pahni an ron chua zalena nimin khan inka hai puan ani atranga chua zat chu mi somriat pakhat an ni ta a heng mi te hi Israel mai chia le nau pangte an nia ramdang mi po an tel bok hostage te Israel mai chia som le Thailand mi pahni telin an vai hian kumsom pasari atanga kumsom riat pali inkar an nia nu le fanu pahni an tela an vai hian medical checkup nei sak vek an ni hemi nu hian Israel hospital a son an nia chuta chuan an chung ten an lo mu bok ni zan lama Hamas lamin an chua tira tanga hun reivak lo nuwa Israel chuan Palestinian mitang som thum chu an ron chua zalena West Bank a offer prison le Jerusalem a detention center atangin an chua tir ve ngal semi-official organization Palestinian Prisoners Club chuan achan ve chu meichhe an ni thu le abak chu rol thar an ni thu an soya chutianga ni chun inka hai nuaya Palestinian mi Israelina an chua zong chu za somriat an tlingta ani Israelin phuba alakna awanga Hamas in an ob Gaza abe awanga thiza chu mi singkhat sanga chuangan ni to ni in Gaza a health authority te chuan an puang Hamas le Israel inkara indirect in biakna inka hai puan na malatu Qatar hian thole ni khan Israel Mossad le US CIA atang spy chief te chu alo mi khwala thilom dan le malak zel dan turan soitlang official te hian inka hai thuthlung choose deal face thara ro manakal pui dan tur parameter om thei tur te an soi hova heng zinga hian Hamasin meichia le naupang chau ni lo mipa emo sipai emo hostage te an chua tir theinan ma an la a hemi hrachiang pakhat chuan sipai emo mi bapuitling emo an man an ron chua thei to don ni in na soi chumi atana reivak lo in ka hai siam theina tura thil thul om thei te po an ngai tu bok Qatar hian meeting nei ma hian Hamas lam hi an bia a he pol hian enge an rem ti thayang engchin nge an rem ti thei ti hriat tumin Qatar hian an be Arhan pa in group of 7 nations of foreign minister te chuan thole ni khan thu chu in trom siamin inka hai nei le mi hring puina tamjok pe kan phut ve bok Gaza hian mi za somnga pakwa vel hostage Hamas ten hren an la nei meka White House chuan thole ni khan mi za somnga pakwa zinga hian American mi paria ta tanga pakwa vel an la om ni in an soya US National Security thupuang tu John Kirby chuan US chuan Hamas in American mi tamjok an chua thei abei sei thu a soya US sarkar chuan Qatar nen thok dunin indona cholsan dan tur indona tire dan turan buai pui mek ni in a soibok hostages zong te hi chua kan du ani chutianga ti thei dan tur chu heng in ka hai nei hi ani ti in Kirby chuan a soi
inka hai hian Gaza a kar sari chung zet in do na le bom manga in bei ani nuwa chol ha dam na masa bera thlena Israel in a huala wang tele a beina awangin Gaza a healthcare system chu a soprup pha hle a abik takin mar lama dam doi in te chuan na an la thok theilova World Health Organization chuan Gaza mi pui tam jok chu bom puak a in a hnuwa hrileng wangin natna an thi pui tam thei don jok ni in vau khan na an ti chuak mitam takin dam doi vaccine tui thiang hlim le ei turan nei lova an dong lova faina le thiang hlim na phei chu an nei lo le zual hei wang hian hrileng wanga natna adar thei ni in an soi mi hring lam tran puina ro pui tak kan naya chuti rual chuan mi man zong zong te chua kim vek kan du ani chu intiam kamna om lo le rang taka ti turin kan du ma se tu na hian Gaza hian mi hring puina alu theinan in ka hai nei chu kan mamo berani ti in UN Secretary General Antonio Guterres chuan a soi hun engemaw chena tana in ka hai nei ani awang hian tran puina trak zariat vel chu Gaza hian an lut thei to a Gaza tana mi hring puina tur US thlo theina pathum zinga a saber chu thole ani khan Egypt an tum to bok UN8 Chief Martin Griffith chu nimin khan Jordan khopui an man a thlok luta Israel atanga Gaza a mi hring puina lu theina tura Karem Shalom Crossing hon chungchang a soipui don helai mun hi Israel Gaza Strip le Egypt in karakong pui ni in Karem Shalom Crossing hi tun buaina a chua ma khan Gaza a tran puina lut zong zong za asom ruk chuang lu na ani tuna hian Gaza tran puina hi Egypt ramri a Rafah Crossing kaltlangin nei mek ania hei hi ani na taka chuan truck ni lavin ke akal na tur crossing a ruwa man chawani heti la hian Israel chu Hezbollah tenen na sa takin anin beya ramri a rocket le tengka na anti-tank missile mangin Hezbollah te chuan Israel lam hian ron kapa Israel po hian an chang let ve zela Hezbollah member zadon an thito chuti lai chuan tuna Yemen a Houthi helte an ron ngal thar le hle a kan soi fo to angin anni hi Yemen thunun tu anni awangin Yemen hausak na zong zong route tu anni awangin khovel hel hausa ber angangai anni mek US mun ma Iraq ami le mun danga mi te an beya Israel chu rocket kap thui thei chi long range missile mangin an kapa ma se Israel hian alo kap thlazela US point pakhat chu alo ka thlak sak nge Israel chu an beizel tur thu an soya chuti lai chuan Israel tho pui tu ni angalang ram then khat long Houthi helte hian an man sak khovela ram hosa in zom khom G7 te chuan Houthi te warning an pe ve tarup mai G7 chuan Yemen Houthi helte chu an long ruk Israel ne na in zom long te an thren te chu chuangal vat turin an kam khata Israel le atho pui te an vo thin chu ti top turin an hrilbok G7 Foreign Minister kalkhom te chuan Iran thlop Houthi helte chu khovel tui pui kong sum don ton na international shipping a ngongol an lo chua ve chen chuan ngai theilova tun thlatir lama an longman po chua vat turin an ngen G7 chair Japan in thu chua siam dana chuan tuipui lama ven himna poimo zia soin longzong zong in helai tuipui dan anga kaltlang theina le kaltlang tura zalen na an nei chu ti boi to lo tur le vo to lo turin har satna lo siam to lo turin Houthi te chu a hril abik takin Houthi te chu civil mi te beina le international shipping lanes le sumdon na long te avo thin chu ti top ngal turin kan nge na November ni som pakwa a international tuipuya tanga dan lawa anman long MV Galaxy leader le chuta athok tu te chu chua zalen ngal turin kan hrilani kan nge na ni kan phu ta ni ti in G7 chair lamek Japan chuan thu chu aron siam October ni saria Hamas firfiakte ramrikal tlanga Israel rama an lu atang khan Houthi te hian drone le missile mangin Israel laga be puyan lo thlak to November ni som pasari khan Houthi te hian Israel ne na inzom bungro phurlong
Galaxy Leader le International Crew somni panga te chu Red Sea luna an lo man towa tun thlengin an la chhuwa lova he thil hi indo na zau zok ti chuak thei tur ani thaya wangin a serious hle ni in an ngaya ho thi te hi helpol lo om tak ral thuam nei thatak an ni awangin US ngai po kut an lo thlak ve RR towa US hun ma an beinwal to ani US chuan aral thuam tha le asipai tha te Middle East a ron chhop mek zela US tran rual pui G7 point ho thi vona an ti chuak ta boka Middle East International Force te hian an khoi ron thut lawang te soi thei ta lovani Burma lampuang vele ila kan hriat angin Burma chuan mi pui sipai an chakthar hle a Burma le Myanmar in rina San State lama chuan Three Brotherhood Alliance an ti mi pui sipai nam pathum in fin khom chuan na satakin ma an la a Burma le China in sum don ton na mun poimo te chu tuna hian an la zel hei wang hian China chuan he thil hi angai thu tak hle a Burma sarkar chu malawat turin na hriat tir nge ani Burma le China in rina mai ani lova Burma le India in rina lama po mi pui sipai ten rawan rel tran mek ti chu mania zo khothar thil thlendan tangkha na hriat mai ome Leyland pi khua a Burma kem chu mi pui sipai tang rual ten an la Chin Hills ram matupi township Leyland pi khua a Burma sipai kem SSC kem chu mi pui sipai CNA CDF mara CDF matupi CDF lautu le CDF zo phei tang rual ten tukin khan an la fel thei ni in an soi Leyland pi khua chu November ni som pakwa tlai lama tang khan ka atran ania voin lam khan an la thei ni in an soya he in beina hian Burma sipai lam hian jet fighter voi engemaw zat an ron tir chuaka nun na chan po anom nualani Burma sipai thi le hliam anom nuala ral thuam thanem tak an man sakani Chinland Defense Force kale kabo kango pasal thapakhat mi pui sipai ten an chan Sageng region kale township south lama mo phurna nei mi pui sipai CDF KKG chuan vandoi thlak tak main pasal tha an chana CDF KKG battalion pathumna pasal tha vanlal mun moya chuan ramle namle mi pui zelen na atan hoisen takin ral matonga che in anunna chan ni in an soi Sageng region kale township marlam vapai khua Burma sipai lai pui chu Burma sipai lai pui somthum vel lai pui mu somthum vel at la lut ni in tual chung mi te chuan an soya hemi khona ilampo hian an tur hle ni in an soi tuna vapai khua mi pui sipai duty te chu nampasal tharual Chin Rifles CDF KKG battalion 1 le battalion 7 te an nia oleni tin Burma lama hian thil thleng thar rom zela state sang mi pui sipai ten Burma sipai mun ma te an bai mek zela tuna hian road tu nei pi tole road to Mandalay operation mi pui sipai ten an kalpui mek boka Burma kho pui berlu chuwa tumin malak mek zela ni bok chanchin kan update zel don nia